E-Wedil, iċ-ċikkolata nazzjonali Pollakka stabbilita fl-1851, famuża l-ħafna tipi u tomiet differenti. Pruvawa u araw li mtoma hija l-favorita tagħkom. Isibuha fil-ħwienet ewlenin f'Malta u Għawdex. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolov taħar li solva d-diżastru tal-iskema tal-frott u l-ħaxix għall-istudenti fl-iskejjel billi neħħa l-banana. Dan wara li l-iskema mnedija f'Mejju tas-sena l-oħra waslet biex ħafna studenti jarmu dak li jingħatalhom frott imħassar u ħaxix qadim. Dan wara li x-xahar li għadda l-Ministru Evarist Bartolov ikkonferma ma' Net News li huwa wkoll iddiżappuntat bil-mod kif kienet qed timxi din l-iskema. Madankollu s-soluzzjoni li sab il-Ministru kienet li titneħħa l-banana mill-prodotti offruti għaliex qal li kienet il-banana li qed tpoġġi dera kera lill-prodott. These things happen when they give them bananas. When there are no bananas, there are no complaints. Please, let's not make children and parents go bananas, take bananas away from the fruit that we're giving to kids. Okay, so it's not the issue that it's no longer local produce, because there's also been... No, honestly, the problem are bananas. Minkejja dan ġenituri li tkellmu ma' Net News għalunna li l-frott imħassar mhux biss il-banana iżdu għal-parti l-kbira tal-frott li jingħataw it-tfal. L-iskema se tkun swid 900,000 euro sal-2023.